Siyabonga ibandla lethini. Amen. Isabatheni ikhona praise and worship ekele ukuphambana. Ikhona isabatheni praise and worship. Ngamama lesikhiwa kuphela aphambanisayo. But isabatheni ikhona praise and worship. Phakathi kwethu ngizaveza ubaba uSigwedla ophakathi wethu. Phakama mzawa. Amen. Amen. All night ezabe semakhokhoba ntambama. WhatsApp ministry izabe semakhokhoba asambeni sekhuleka. Yes, abathe into zokukhuleka zazingana sijayelekanga. Bathi siyabonga umoya kaMlimo. Ngoba ukukhuleka uyakwazi ukuthi the reason ubona amasabathe sezinyangeni leba profiting imthandazo emlutshwana. Ngabe kuthiwa miningi sasiyathatha. Uzokuthi hey bavukele ezintabeni ngokwethu lokho. Okwezintabeni ngokwethu uJesu emadabu kakusengakabona ilanga wayivukela ezintabeni esiyakhuleka kanti phela ngokwethu lokhuyana vele konke kwabo 21 days of prayer 10 days of prayer ngokwethu kumele ukuthi vele sikhuleke sizile ukudla. A praying church is a living church, but as long the church doesn't pray kube lama routine usathana uzasikarapha. Is that and strong ukuthi kubi Sabbath school is not wrong, divine service is not wrong, Bible reading is not wrong, Vespers is not wrong, but prayer in Luchwana. Ngabe kuthiwa siyakhuleka ngasikhatshana. Likhona bandla. Sonke masenzele kahle ntambama sisemakhokhoba. Kuyabe kukhulekwa ubusuku bonke. Plan ukuba khona. Umlima senzele kahle. Kuthiwa ngithatha 1 hour. So laphana it's 10 to 12. Bathi bengxusa bathi kule hour yakho egcwele. So angikwazi ukuthi abanama watch sizawenza njani but ngimphili hour. So akwenzi ukuthi ngigube i-hour. So I'm given 1 hour to preach. So it's 10 to 12. Umchuma uqeda nini? 10 to 1. Ibandla lithi bakithi. Amen. Siyabonga singena kulizwi lethu elanamhla. Kuthiwa khona i-theme ithi yona. Kuthwani kanje. God hears, God delivers. Saphiwo Psalms chapter 34, my favorite verse. Zinengi inhlopheko zolungileyo. Kodwa inkosi iyamkhulula kuzo zonke. Olungileyo ulani bantu? Ulenhlupheko ezingaki? Eziningi. Kodwa inkosi ethembekileyo iyamkhulula. Kayitshonga ukuthi ka1. Ithe kuzo zonke. Ngosethi abangani? Kuzo zonke. Yakubona nje? Uyamkhulula umlimo kuzo zonke. So we are going to read iBible lethu. Ngicabanga ukuthi laphana ndizabele bancedisa nto kokunye sisabe sibancedisa umoya engcwele. I believe lami ngizabe ntshontshela isikhiwa ukuthi izihlobo zethu zingalahleki. Luka chapter 1. Sometimes uyakwazi ukuthi uba lokunye ungama text uyakugijima lakho ukufaka emoyeni. Luka chapter 1 iverse ngelika 5. Funda kwehlela. Ensukwini zikaHerodi inkosi yaseJudiya kwakukhona umpristi othiwa nguZekhariya owesigaba sika-Abija wayelomkakhe owamadodakazi ka-Aaron ibizo lakhe lingu-Elizabeth. Babelungile bobabili emehlweni kaNkulunkulu behamba ngayo yonke imilayo lezimiso zenkosi bengasoleki. Kodwa babengelabantwana ngoba uElizabeth wayenyumba bobabili basebekhulile. Ibandla likhona kodwa ekseni. Sangalo ripele mangwana nano. iBhayibheli ithi yona kwakulemuli okuthiwa nguZakhariya loElizabeth. Liswina thinathanda ibandla liphilayo. Asambeni sikhangela ama qualifications. Babelungile. Babenjani? Babelungile bobabili. Kwathwani babekhonza inkosi, babehamba ngezimiso zenkosi.
Zachariah and Elizabeth, they were righteous. They were a family of integrity. Yimuli egcina imilayo. Hayi badlakala inkoba ntokuseni. uZachariah noElizabeth bakithi bachadele church. uZachariah noElizabeth yi-youth ye-church. Basebechadele church. Hayi bandla likhona nje umfundisi ukuthi ozachada ngeMonday. Bachadele church. Hayi bandla kalikho bakithi ekuseni. Baphuma uDoremido e-church. iBhayibheli lithi basebegugile. Bagugele church. Bachadele church. Bagugele church. Balunga, baqonda, bagcina imilayo, baswela njalo inzalo belungile. Hayi bandla kaloku ekuseni bandla sanganona impere bambona nani. Umuntu olungileyo uswela njani inzalo? Umuntu agcina imilayo alinzanga bakithi badlakala ekuseni. Echechi kuyagugelwa loba izinto zingahambi. Hayi badlakala ikhoba kithi impere sanganona bambona novenduwe. Uthixo is not a God of things. He is God whether he has answered or he didn't answer. Yikho abafana labana besithi we are not sure to answer you, Nebuchadnezzar. Our God in heaven may decide to keep silent. And we are bent. Because thina kasingena ama-church board ezulu, i-decision yezulu kasiyazi. That's why kulomthandazo othi intando yakho mayenzi. Uyayivuma yini intando yezulu ekuseni? Aso mistake ukuthi ukudivorce vuma ukwaleka. Yaliwa move. Kawuyalonga lizulu, uyale indoda. Yaleka. Ibandla likhona bakithi ekuseni. Yakala kuba yi-parasite. Yakala ukunamathela kasakufuni. Yaleka. Move. Romans 8:28, all things work together for good. To them that love the Lord and to those who are called according to his purpose. Uthixo uyaplanela abantu. The Lord is in control. The Lord hears and the Lord delivers. Khona ukuthi uyisingle parents asomhlolo. Single parent okale eBhayibhelini ngu-Enoch. Unamethu said. Kwakuyicebo lezulu. Nje ufunda ngo-Enoch. Madoda la kwazi ukuthi kukhona seyaqalisa. Kuthi u-Enoch wayehlala egangeni vele. Wayevuka ekuseni ayegangeni. Ayikhuleka. Ayingcinga izulu. Ayibuza i-character. Abantu bensuku zabo u-Enoch babegangile, babeqhwalile. Kuthi u-Enoch wayestangahlala xoxela abantu abuyele egangeni ayihlabela, ayikhuleka, ayedinga ukwazi uThixo as married as he was. Angitshela abantu ukuthi akusindiseka umkami khona kuyasindiseka. U-Enoch nangu la. Awami ukuthi ulala zandawo emnyango khuleka sabe makhokho bantambama. Bhayibheli lithi hayi badlakela ekuseni bakithi Zachariah and Elizabeth, they were righteous. Both of them, they were righteous. Babegcina imilayo. Babethembekile. Baswela njani umntwana? Bethembekile. Bagugele church. Bakhomenta abantu e-church bathi bangaze bachiche church. Ubaba ngu-elder, umama ngumdiconess, bathokusala abala abantwana. Yekela ukuhlutshwa ngabantu batshela ukuthi bakuphi ivesi. Yekela ukuphila impilo engela vesi. Mbuzo ukuthi gogo ingaphi ivesi ukuthi kuzalwa nini? Ungagogo. Give me a verse. Ukuthi kambe singachada sizala nini? Ngaphi ivesi? Ayikho. Genesis
Genesis 21 verse 1, at that time, Sarah conceived and bare a child for Abraham at the right time. The Lord said it will happen. He's not a God of years. He's a God of time. In the fullness of time, He will make it happen. Amen. Athe ukuthi banivesi gogo. Abantwana bayisipho. Isipho sakho nabesingakasithola. Abatholakala eAmerica. Abatholakala eUK. Ngabe bantu nabesaflya kudala. But indawo abakiyo ayihambeka ila from achika. So sisabele ukukhongozela. You cannot demand a gift. You are giving. Amen. Amen. So ukuthi lo mngakho alila mntwana, it's a blessed lila. IBhayibheli lithi kuGenesis, the Lord visited Abraham and Sarah. They were a complete family without a child. Yini ngala bantwana ningcono, khayinathi bakhala njani. Yewami yastika. Yemi kuyebusuku. Yewami uyilokho. IBhayibheli lisisihle esukwini zokugcina inyumba sizathi thina singcono. Namanga yini? Bible lithi Zachariah ibandla likho ekuseni bakithi. Ibandla likho ekuseni. The Bible says Zachariah and Elizabeth, they feared the Lord. They were righteous. Likhona bakithi babegcina imilayo. So ukuthi kuyavuma ukuthi uthanele church, ubisele kwechurch, ukhonze church, ube nendoda engaqeda kathi. Ube labantwana bangaqeda kathi. Asophasi kwethu ukuthi ufulathele izulu zineni ihlupheko. Solongileyo. Kodwa inkosi iyakhulula kuzo zonke. Ukhululwa njani ngokuhlala emthandazweni? Ukhululwa njani ngokuhlala endimeni? Ukhululwa njani ngokuhlala emsebenzini kaThixo? Hayi bandla likho bakithi. Liberezana namangwana na. Kumele ngibudgeta phela ivoice le ntambama izabe ikhonkotha futhi. Hayi bandla. Amen. Imandla likhona kodwa. Sethekele zikhona kodwa. Amen. Siyabonga. IBhayibheli lisisithi kwakuyiviki kaZakhariya. Hallelujah. Kwakuyiviki kaZakhariya yokungena kusanjwana ayencenyela uIsrayeli engena bantwana enjalo njalo bayithi ukuswela kwakho umntwana kumisa umsebenzi ukuthi wena uyahlupheka iprogram yezulu kamela ngimiswe ukuthi uyagulela labantu umnyaka lo abayala umsebenzi alingizwanga bakhona la abaqolisileyo bathi bona bafuna ukuqolisa baphumule basopha ukuthi uThixo angakusemvujo uyephumula uhluzihlalele kuloza kuhlupha futhi kuloza phinda kuvuze athi phathisa basikole uthi nike uhluzihlalele kumele resurrection. Kuyikuthi amagebhe sakhona emva kwentshumayelo lambe ukuthi bakithi cela nifake amagebhe aseleyo asisebenzele uThixo ngoba kakuqatshana vele kusebenzini kaThixo yekunjalo lapho kuhluzulwayo kathi ngani umuntu akanowo liyablockana izala lonke liblockana ifoni bathe lazala lonke kuhangana nomzalwane uyamazi. IBhayibheli lithi uZakhariya kwakuyiviki yakhe ayibandla kalikho bakithi. Kwakuyiviki kaZakhariya. UZakhariya wasekhethwa ukubana aye eThempelini ayevumela izono uIsrael. Xa uyifunda ithi uIsrael wayeku-outer court. uZakhariya ephakathi evumela izono uIsrael ekujudi ibandla kaliphi kuseni ekujudi uthelo ke sakujudi echisa impepha evuma izono ingilosi yathi iBhayibheli lithi ngifunda ukuthi ingilosi yama on the right hand side, the hand of mercy, the hand of grace,
the side of mercy. uZakaria waphakamisa amehlo wethuka wamangala ingilosi ayibalizwanini ingilosi ukuthi yathini yathi Zakaria lo ingilosi yathi Zakaria lo vele ezulwini nginguGabriel uGabriel uyothatha indawo kaLucifer eqothwe ezulwini uLucifer eqothwe ezulwini automatically iman's body yahlala wahle wa replacewa nguGabriel izulu elingajombi bantu. God can do without you. You cannot do without God. Ushayinela umlimu ngokuzindaba kwenu elaqabana ngakho okubenza cheap position. Uzothe ubani ukuthi hamna kaloku kunzima kimi. And so next year vele ngifuna ukuzihlalela. Hlala. God can do without you. You cannot do without God. Hlala. Ubuke lusetshenziswe nguSatan. Any idle mind is a devil's workshop. Wena unyaka ozayo ngoza kulo Satan, ngoza kungumsatanist echurch. Ngoba wenza lutho wena uyabukela abasebenzayo, ubuchothoza ama program. uJesu uthi kwelinye ilanga xa bakwenza isihlahleni esimanzi kukanganani kwesomile. Jesu wakhafulelwa, uJesu wathethiswa, uJesu wazingelwa. Wena ke mehlukunga awufuna ukuhlutshwa ku department, awufuna ukukhathazwa, awufuna ukubuzwa, ufuna ukurana ngendlela yakhe. Nahlala ngitshela abantu ukuthi mina I was not born in Adventist mean. Ngayendele emasabathi. Ngathathwa ngumsabathi original. Ibandla likhona. Sabuya sayigada lathi ibhasi ihamba. Ngathi mina ngikhalalwa ngisiyachiya emasabatheni. Abantu ababengikhulekela nabo khona ngakamando babo. Namba babengikhulekela ababesikhulekela mama zora mehlale sithi khulekela umalukazana wami bakithi ngifaka amacici into yonke. Imbabonayo abadala bentumbane main church ngama abekhulekela sisa kudala kwethu savela kikho lokho sakuchiya onamani bantu. Okay khasi bantu sachiya konke lokho kubonakala ngelanga lesithebe la likubona ngoba kuphansi kwamasonsi abugezwa izinyawo yakubona kuyired okunye kuyipink okunye kuyigreen sachiya. Okay kazi wenze njani sakwenza lokho konke kuma hairstyle sivela kikho salungisa inwele sachiya. Okay kazi wenze njani manje inazi lokuyakhuluma bakithi limkasikhawu limkasenze iBhayibheli lithi ingilosi yafika. Yakwazi ukuthi umbuzo wendawo ekuseni ukuthi ngabe uZakaria waqolisa wathena namhla kakho hayi yalihlelekanga. Ngabe nantshela last week ukuthi memphatayo, ngabe nantshela iviki ephelileyo ukuthi menjumayelayo. Ngiyaxolisa ngicela lifake usabani ingilosi yayiyafika kulo bani bizona ke. Uyabona umnyaka oqolise ngawo la o next year ule danger ngoba uqolise ngomnyaka ingilosi kumele ubuye lesibusiso. Ingilosi ngayifika tuyafika Zakaria lakini uzwela lithi uthi ameni ngokutshela lokho uthi amen uthi ingilosi yafika yathi Zakaria lo imthandazo yakho yeminyaka azana lengilosi yakwazi ukuthi ngenganani lezulu liyakwazi ukuthi imthandazo lengeyanini
Inthandazo yakho yeminyaka siphenduliwe. So we worship God who counts years. Muntu muchola even ungakendi linda our God counts. Hey ukuzilahlela ngoba baba ngala plan yakwazi ukuthi abantu bafundisana into kaSathane zokuthi yena zala kuphela at least ukukhanya nje ukuthi la unayo yedwa athathe nalo baba ofela yekela ukuzilahlela awurusanga wena you are fearfully and wonderfully made. Yala ukuzilahlela kundoda ungathathwa ngumfelwa ungumuntu omutsha ngenxa ukuthi izalukazi zesabatheni zikuthwalisa enzima ungezwe lokhu kuzothi gogo ngiphi verse. Amen. Unje ukuthi kwendwanini. Amen. Verse kodwa ngama verse uJesu wayesithi it is written. Gogo ngiphi verse bayithi ukuthi kuyendwanini. Xa ungala verse leave me alone. Amen. Samchathi sephumula unkazana a virgin girl ole 43. Amen. Wachanda lo mfana weselbon 45. It's not about yes, it's about time. Amen. When the time is right, he will make it. Amen. Until I want to go to any border, enga mama we fabric enga intro enga ngimi interviewer 65 years bathola ama first born ayi2 indoda ile 70. Science cutting, it's not about the periods. Bakithi asothiko ama periods. Engasangena umama lwana. Wezwe sisini ngani kuloluntu. Efebridge lapha nza kunika phone number. Ufike esibhedlela ethi uzocheck isizwe kwathi mami you're 6 months pregnant. The woman was 65. Asothiko we science. How want to asothiko we theology. Is God omnipresent, God omniscience, God omniscient. Chikarama tombo matandano. Uthixo lwezulu. Amen. So kuthi ingilosi yafithi Zakaria lo. Inthandazo yakho yeminyaka izwake. Ya inthandazo yakho yeminyaka. Yakho ngemingani. Amina lomnyama, amina vele into zama sihamba ulamnyama hlala emthandazweni. Akulamnyama hlala emthandazweni. Linda. Uhana nxa esebusisiwe uthi ndimari banosumudza maro. Phela umlimo ngaphuza ukuzala ukunika ama quality. Uhana waphuza ukuzala waphiwa uSamuel, the prophet. Ulokuzela uZakaria waphuza ukuzala waphiwa uJohn uvula indlela. Ibandla likhona kodwa. Uthi phela esapheka phela indoda ezwayo. Nakhona lokho olokuzeni lokho. Awasikhuluma lokho thina lokho. Yabe sakuphekela indoda ezwayo. Yebo indoda ezwayo. Yabe kuphekela indoda ezwayo. Lina yakwazi ukuthi akulante emnandi empilo njengokuthando. Thina njengabomama sifuna ukuthanda. Akunika indoda uthanda. Akona njalo ukukhwabhela. Thina singakhwatshela sinjengama broiler. Yakwathi broiler ifuna ingisindo. Ibroiler ungavela ufake radio ayafonka ama broiler. Umyeni yabe sapheka equality. Yekela ukujaha. Wait upon the Lord. The Lord hears and the Lord delivers. In the fullness of time, our Lord delivers. Thixo osezulwini ungamenzi njengamakanyanisi. uNkulunkulu uyavuma impilo yakhe ibe ngamangqina, avuma ibe yibhinzi, uqwathe kusaqwatha, uqwathe kusaqwatha. Yekela kuvuthwe. Linda kuvuthwe. Phakathi komlilo kuwo imali ingekho, ibusiness ingahambi, endlini kungaqedakala kuyiduru makala.
vuma ubambe izolo umphethe uthi mlima ngujiya anguyekeli imlimi ungambusisa uNkulunkulu uyaphendula abazalwane. I'm here to strengthen someone. Hold on to whatever you're going through. Even ukhala but ingoma yamasabatha ithi konke ladlula nokulanda ehlala emuntwini. Kade singakwazi ukuthi uthola ama divorce papers lokho ligijima ecourt ngaye ngasafundiswa umhlezo kwakibo. Lena uyazi ukuthi sithi thina bendileyo siyakwazi ukugcina amadoda othi ngomusa uZakhariya wenzela igrace. Laba bagcineki lapho. Tell what you get up something. I must guess you know today it's against you. They are not kept now. But they make it up. So you say so back in what is on Nina. I would like to wait enter. I would like to fight some food is going to hello what evil. I'm like to make it up. Ibandla kodwa likhonekse ngoba abaphonsa nje kami indoda ngayigcina laba lakini nami ngilayo laba bagcineki laba ubagcina kuphela ngesandla sokudla ngilo sokuthi ayama ku right hand side. That was grace. Ungabona usaselaye bangizulu uthi yakwazi ukupheka hayi ukuthi nani kwazi ukupheka ungazi uyipheka iraja iroyiko sokumhlezi kwamgada njalo utakwazi kwaphatha kula madoda laba le recipe kwehlula abafazi baka David waphuma kunjani, kwehlula baka Solomon waphuma kunjani. Laba enye umkhandi yalungiswa ngumlimi vele ngaziyenzi ngaziyenzi uzubuza ukuthi sikhuluma language abantu abadala uzubuza ukuthi baba ni right seli right konjalo ubuzile laba so kubahlezi okwakini ibandla abadala ikhona amen abadala ukuhlamela ku harvest to yini church le ikhona abatshela nabe havela ukuthi akulanda ukuthi bavele eZambia la khona le Zambia abagcineki kuphela umusa ibandla likhona bakithi owaphela noma ungaboni ngani uwesukulo kabani bafanana. Mntana batshela mina baba ukuthi ayikho le flowers akaze ibonele rose eceleni ayikho amadimoni kuphela egcwele akula lutho akulethi dala faka irose eceleni ayikho ungazubelana language engikhuluma lapha ayikho umoya wamadimoni kuphela okuhlezi bathe kuseni you need deliverance alikhona lekuseni our Lord delivers akula ndaba ukuthi uba spirit of prophecy akula ndaba ukuthi uthungamela ibandla kungakugada kubuhlala you need deliverance. Amen. Bible ithi ngilosa hayi ibandla kalikho bakithi Zakhariya thandazo yakho hey ngakithi uZakhariya utshelwa direct yingilo sikakuthunyelwa umuntu Zakhariya umthandazo yakho yeminyaka kayini ngesithi yeminyaka isizwanile ezweni yikubona. If you read John chapter 5 when Jesus addresses that man of John chapter 5 the Bible says when Jesus was asking that man do you want to be made whole, it was a simple question. Do you want to be made whole? You were supposed to say yes or no. But he explains and says, ngizama ukungena emanzini umuntu angaba phakathi kohlupho kakhulu kakwanisa ukuphendula umbuzo. Uyakholwa yini ukuthi mina uNkulunkulu ngiyakwenza wende hayi ukuthi sabatheni abula madoda angathanda nomunye elobhekula banishana uyakholwa yini? Phendula umbuzo. Uyakholwa yini ukuthi ngingakwenza ibusiness yakho ihamba hayi ukuthi kuphela these days sokwangena izigi? Uyakholwa? In order for the Lord
to deliver you without faith, it is impossible to please God. Ubaba lwana uJesu iBhayibheli lisisithi wena ngenxa yokuthi uJesu wayesazi ukuthi ubaba lo ulesikhathi eside wayekwazela ngapha uJesu ngoba uJesu phela ubaba lo wayemdala phela ubaba lo wagula 38 uJesu waphila 33 and a half ubaba omdala kulo Jesu. So ngezinye indlela therefore iskiwa lesi therefore nikona nje lalela lokho lokho ezokhuluma lapha uthi amen. uJesu esezulu wathi yena indaba yeBethesda leave it to me. Ifuni one on one. Ngizazalwa miyekelene eBethesda. Alizwana. Ngizazalwa ngikhule bese ngisiyama ngathenda. uIsrael ngayekhala kumlimi ukuthi inkosi oze kube nini sihlupheka eGibhite. The Bible says the Lord heard. Wezwe umlimo kwangikhona kuzala uMose. iBhayibheli lithi umlimi wenze njani bantu? Kwangikhona kuzala uDeliver. So umlimi ngayecount iminyaka ngacount njengathi. Kodwa yezwi the Lord hears and he delivers. Zakaria thandazo yakhe eminyaka besiyibala ezulwini besibala lawe Mthunyiwe njengoGabriel uzokutshela ukuthi imthandazo yakho isiphenduliwe. Ngiyazibuza khona lapho ukuthi ngamva siyekuvaleni ngabe uZakaria wayengekho that day. Ingilosi ithunywe lempendulo. Zakaria was nowhere to be found. Wayexolisile njengawe. Ohlala uxolisa. Ongakwazi ukuthi izulu liyathuma nini ingilosi lempendulo yakho yeminyaka. uZakaria wahlala esporting. Ayizwanga bakithi. uZakaria wahlala ku position yokwangela isibusiso ngasibuya. uZakaria zanga shifte iposition. Wahlala emsebenzini kaThixo. Kumele ngitshayinone ezimbili namhla. Kulabantu abangafuni ukuhlala emsebenzini kaMthixo. Kade ngasebenza, kade ngaba lapha aso company le. This is not a company. Hayi awubalela uThixo inyaka ukuthi wasebenza kangaki. Nxa uqolisa ngangcono ukuthi ayimadiweni sekule 15 years ngicela ngifake wendawo. Ungahlali kwingozi ukuhlala ngoba ingilosi izathunywa ngomnyaka uhlezi. Iyathunywa ngeviki uqolisile. Iyathunywa ngeviki ungekho. Ile mthandazo yempendulo yeminyaka. Ekwathi kulabanye abantu abathi bangafa into lenhlala ngiyikhuluma bangiyikhulume futhi uyahlela ukungikhasise kuveve angafa uzokuthi umama lwana olomzimba omncane uyamazi manje ongathi ubomvu ongathi umnyama impilo yakho yonke ukhonzela uveve ukhasiswe ngekhala yomzimba ngekhala yelokhuzeni yokuthi wena unjani wehlule ukusebenzela umlimi. How will the Lord deliver you? How will God hear you? Your prayers ungekho endimeni. Ayamazi manje. Imazi mama ngikhona manje. Kathi ngiyathi wona phela that day segedini. Uzawasho ukuthi bathi wena bakukhase njani? Segedini sisibelwana wathi lapha na segedini. Sisibele wakuya lapha awuyakhumbula manje. Bayehluleka. Ngoba yenzanga lutho. Impilo yakho yonke ukuzalwa kwakho. Awenzanga lutho for God and you expect God to heal and answer and deliver. How? You're doing nothing for God. Call yonke into. Ibandla kodwa likhona bakithi. iBhayibheli manje bakhuluma uyabona Sabbath school iphosi yathatha intshumayelo. Kuthiwa the church prayed for Peter. Ayibandla likhona na. uPeter bakhulekela koRhoda. Banzi all night koRhoda.
bekhulekela uPeter ebanjwe nguHerod. I-church yangena ku-all night ikhulekela ilunga lebandla uPeter. Why? Because the church needed Peter. It needed Peter's services. Wona sakhulekela ukuthi uthini? Ungavuka yenze. Ngiyabuza bazalwane, ngiyabuza. Ede ngayimemezela ukuthi asikhulekele uNasiphiwe uyagula usesibhedlela lebatolike labangithi lapha. Uyagula usesibhedlela. Sikhulela ukuthi ngicela ningahleki. Sikhulela ukuthi uvuka uthini? Ungavuka eMatha Day usinceda ngani? Uphaphamela ukuthi wena wenzani sibenefitani ngawe ukuba khona kwakho eChurch. Wadu phela kulabanye abathi bangalove eChurch kungakhali. Sikhulekela ukuthi uthini esibhedlela uvukela ukuyanga. Usinceda ngani? Awula pamphlet, awudonate. Naze kucela irayisi awudonate, kucela ichukela awudonate, kucela isiling awudonate, awukho ndawo kawula pamphlet, iBhayibheli yakho yena mapage, yonke into yakho kayiqhathi. So thina phela uDuty sikukhulekela, yinto kumele sihlanze igwebo sikukhulekela ukuthi ungavuka usincede ngani. Inkosi uNebukadneza uthi Arioki ngidingela blue bonded man. Amadoda azasebenza ancede umbuso. Xa kuyikuthi inkosi engakholwayo yadinga abantu abapheleleyo abancedisa umbuso onganani uThixo. Ufuna ukuhlala ku sitting ministry lapho ukuhlala uhlupha abantu. Uku-sitting ministry ungenzi lutho. You don't akula lapho singakufaka khona. Then you expect God to deliver you. And he wena ubususenza angakwenzela ubusuyenza njengokuhlala uqolisa ngithenge nabaxolisileyo umnyaka uzayo siqede sermon hamba ukuthi hayi bakithi lapha kade kulezikheqe angazubela kuzo bakithi ngoba impendulo yakho kumele ukuthola usemsebenzini. Alengizona bakithi uZakaria utholakala esemsebenzini. Impendulo ifika esemsebenzini. Which means uThixo uphendula abasemsebenzini. uDorcas lo elimthola uDokaphelo. Wathi esefile uPetro ehamba endaweni yaseJoppa. Wathi uPetro buya uDorcas amela ngafi. Abantu babuya bephethe into esithanje ezibambekayo abalama receipt school fees wabhadala uDorcas abalengubo wathunga uDorcas abalama izigqoko ngathungela uDorcas ivangeli lobathika vangeli namabaza kathi samsathi hathi nasazalelwa khona kulama wadi la awuna sibhedlela la sasa lapha thina yithe sayakhila uvivi akula into enzima njengabantu abayakha amathethi basuka bayakhiphela mina ngathi ngiphenduke sibathenga safika kule mbali uzokuthi yithe sayakha imakhokola yithe sasola lapha sayakhiphela ndaba saqeda lapha sayela uvivi sayele church. It is the end that makes us, it is not the beginning. Ungayakha ungasindiswa. Thina sesibonga ukuthi iqhayiqhayi esabuye sabatheni khathesi sesibonga ukuthi iqhayiqhayi nasokuthi la hospital vet bakutshele ngemibhalo zonke lezi ezakudala kuthiwa kule E40 ngaphi ngaphi ka hospital vet lo bani kuthiwa ngobani abanye bona bana silambali asombali esindisayo halwa ngihlabela ku church kwayo kwasokusithi amvuke kuseni namvukele church ngizanda kuphenduka kwasokusithi Fuga, papa, from this Kali, we are almost home. Sitting there, homecoming and cool. Lapho Jesus amdela izizwe. Izizwe bevele endaweni ezehlukeneyo. Dorcas nxa bebuya betshengisa izinto uPetro yafika athi Dorcas vuka. Kuthi uDorcas even i-community. Yabuya i-community engakhonziyo yathi uDorcas kavuka. Wena isidumbu sakho ngasilelela. Sikuvuza ukuthi wena sikukhulekela ukuthi uvuka uthini phela eChurch ngoba phela sikhulekela abazavuka bancedise onicedisa kuphi
nimukasenzele umusa. Zakaria bahlala esport in the furnace bazalwane. Zakaria engela mntwana. Ichurch ikhuluma belo Elizabeth bepopota bekhuluma abazalwane wajomba wadubika wahamba waswele inzalo namhlanje ehamba ngenyawo namhlanje eloja bekhuluma benjalo bagugela ichurch bagugela bagugela ichurch. Finally izulu lafika athi Zakaria lo thanda zakhe iminyaka isinjani bantu. Elizabeth uzazithwala uzazala uvula indlela hayi ngazala uzuzu ndingalinde kakhulu so abalindileyo baphiwa equality uzazala uvula indlela kade sifunda ngayo anti Zakaria kuthiwa ngani uyantoma phela sikhathi umlimi ngayiphendula uyabongana ukholwa uyabongana ubamba wambuza wazama ukutoma ukubuza kwathiwa ngenxa yokuthi udawuthi awusakhuluma uyaba isimumu. Zakaria alizwana nokuthi amen. uZakaria wabelokhu encengela uIsrael esimumu ekhulekela phakathi ngari vanotherera izivini zisina kutawo. Alizwana ngathi phela kulesi sikhathi othungadobe kube lenhlupho lokuthi babusezulwini kuya kunzima kuyazwakala kodwa ungakudeleli hamba kuphela eguqube uZakaria wesimumu uthuthi zwi Thixo balenhliziyo. uZakaria wavumela uIsrael kusancwadi engasakhulumi izulu selimvala umlomo but wancenga ngenhliziyo. Ngiyakwazi inhlupho lazo azisavumi nokuvula umlomo. Bathi uyavula ubona inyembe isithi uthi uyavula ubona inyembe isithi khulekela phakathi. Thixo uyabala inhliziyo ekhuluma. Zakaria nxa iphuma phandle kasakhuluma bebhala ephepheni. Ibadla kodwa likhona ekseni. Abebhala ephepheni ukuthi I saw the angel. Mina I saw the angel. It came to me and said we are going to give birth we will call the son John. Ibadla kodwa likhona. Call the son John. I'm no longer talking. I'm not talking, I'm speaking. Don't worry about it. Uzokhala sifunga ukuthi ivini isimumu kulenda kodwa sisazana. Okusala ivini isimumu. iBhayibheli lithi wena waba isimumu for 9 months. Waba isimumu ukuqalisa umama ezithwala. Waba isimumu uZakaria wazithwala emlonyeni, umama wazithwala esiswini. Ikhaphu lesikhuluma we worship a wonderful God. Wazithola bonke bethu. Xa umama ediliva umntwana umlimi udiliva umlomo. Aliswanga le. Kuthi uZakaria wazwakala empilo esithi amhlophe mama. Ibandlakanikho ekuseni bakithi. Nguye uThixo esikhuluma ngaye. Wait upon the Lord. Our Lord delivers. Our Lord hears. Yakwazi ukuthi ngihlala ngikhuluma vumana ama-minutes la aseleyo. Ngilithi ile testimony ngihlala ngiyikhuluma ngiyeke ngazi kudake. Ngizayikhuluma ngoba kimi uyanika amandla. Thina sadobeka 22 years. 22 years isihawula. Ku-marriage I suffered 22 years ku-marriage. Lo mfana lo 22 years ku-marriage sidubeka. Ngifuna ukunika i-testimony nje lize ukuthi khona into engikutshoyo kuliqiniso. 22 years ngithengisa amaphepha ngangode emachayineni esanda kufika kula ma-creator khona kwe-love lokungama-depot kwawodwa yithi ngathengisa from Mzilikazi Lobhengula ngikhetha 9 1 to 9 ngikhetha 1 to 12 eluveve ngani wodwa ulude esiporweni la esiporweni ngimelela istimela esivele enyama endlovu ngipheka isimoto ngapheka isimoto ngibezohlala lapha esiporweni eluveve melele istimela sebe sikhona lapho ngo8 ngoba sasingazi ukuthi sibuya nini istimela ngabo 3 sesidlula siwodwa ulude ngifike endlini ngo4
Alizonga ndini. Ngafike endlini ngo4 ngithatha ulude ngifake emanzini, ngathatha ulude ngifake emanzini, ngibe sengifake emaphepheni, ngiye ngideliver 5 o'clock ngibe ngiqeda 5:30 imoto izongithatha ngile effort ye 2 weeks. Ukudubeka kwakho kakumisi umsebenzi. Udube kusemsebenzini, we work under difficulties. Sisebenzela uThixo. Zwaka bakithi sisebenzela uThixo siphakathi kwezinhlupho. Sadubeka 22 years. NgoDisemba sosabe sigcina izindlu zabantu abayema follows. Hallelujah. Ezile property ethontshwayo ethontshekayo thina ethu lengathontseki. So lile ama property angathontshekiyo okuthakazontshula ukuthi umuntu ezithola khona bavela ukukhalela nini. But imantshi bekuqhakathekile but ku level yakho sitshela ukuthi okwethu ngaze kuntshontshe. So kulabanye ama property angathontseki. Bona la ama property athontsheka ezihlobeni yokhona bese ngoDisemba so yithe esabethu hayi imoli yakho lokhuza yeza saleli. Anti masisendlini kulapha bale mali uzathola kulabo deep freezer kulabo upright fridge kulama spares fike sinika into esingazaziyo ezintsha kithi ukuthi spare kule spare kulani bafike bavula ifridge bathi lidla lokho yikwele spoil remote kithi konke kwakho kutsha kithi le remote ukuthi hey ngathi saze sahlala emasofeni sabukela iTV sabukela iremote sathatha remote sachinja ama-channel ungani bengayi kubuya bakithi sihlala khona bakithi sike sibe sesikhimeni wayengathi uThixo kakho uphila impilo hamba uwatshela abantu iwashile ngaka bakunika ibhayi esipho akuzona. Abantu they take advantage yokudubeka kwakho. Izihlobo zakho zalwa nazo labo makhelwane labazalwane xa bevela ku-camping bayakwazi ukuthi i-church silonaba abadubekayo yiba basasiwatshela amasabatha lesibindi sokuthatha iwashini e-camping banika umzalwane basemnika i-2 kg mark ukuthi ayiwatshe zakhe yikho abhadalwa ngakho. Linda our God. You know mama batshela ufuna ukubalekela endweni enganyasuka engala lutho hayi right nje uzaba khona uzantu esithi la uyathanda ukuhlala nomuntu wakho ungaqedakele ngatheka lo ungaqedakele bafana abula khale ngone singayi kwendlala bafana enalo wami ungcono bantu ngoba at least ngingaziyo enalo uhlupho lwakho olokuthi udinga amadoda usithi ngidinga lo ukuthi ngoba yi-tourist ungakayendi. Uyabona ungathatha i-tourist yaba ne-problem. Waselakela thola i-follows lathola ematopo uyathi vine lawo khophana uyabe lawo esibiti anda ngizo abantu abadala ngikhuluma language abantu abadala uyabe lawo kodwa uyabe lamanye ama-tourist engqondweni. Angcono uhlele imboza yakho. Wena imboza asomboza. Lapho kule pothole khona izulu lingana amanzi ayami. Abantu abadala bazo. Lapho kule pothole khona izulu linganjani? Amanzi kanjani? Sathubeka sahawula sathubeka bese-church. How le church uzwazo ngangesikete C1 manje ngitshele manyamba kade ngiyaqeda this ngangesikete C1 ngiye sabatheni singani box mix so ngivele emhlabeni ngathi okunye lokho ongaqedakala so sabe sikuchiya unama awulokhuze nugiyazi wenze njani esasukuthathela amathela ungakapheli sikuthatha kuphela lethani sigqoke uthela siyathi ayakwavali lapho umzila lo ngapha umude esikuright letha ngigqoka enhlabelisa angazi ngelapho omunye umuntu la khonza umlilo ulakho ka ulakho amen khonza umlilo khonza umlilo khona lezithekeli khona la khonza umlilo ulakho ka ulakho yenze njani
Kwelinye ilanga ingilosi yanjani? Yavakatsha. 22 years sigibeka sahlala. Ngihambe ekhadi bakhe ngitshintsha ngidinga izindlu zokurenta ezigcinwa ezemazweni bona ababuyileyo. Anti bayakha badinga abagcinayo. Ngafika ngitshintshe ekhadi bakhe. Ngaba ngile effort sikhumbule kumele ngitshintshe mbamba isikhathi se-effort. Shumela ubhizi udinga indlu yokuhlala yamahara. Where was God? Wayengaphutiko. Taba mayebebizela abantu kuJesu eminye bedinga indlu yamahara yokuhlala. Taba mutshela abantu ukuthi uJesu uyanelisa. Wozani kuJesu. Wozani kuJesu uyaphendula. Umchumayele emini udinga indlu yamahara yokuhlala. Taba mubizela abantu kuJesu ophilisana. Where was God? Sayishele ekhadi bakhe support sasazwela umama. Wathi uthi mina msekumngani wami uzabe libhadalisa imali engane encane. Sikhamba sikude. Kodwa sikhonzile. Yiko ngitshela khona phela ekuseni. Ukuthi umbuzo wakho awurongo. Ukuthi uyadubeka uyakhawula it's part of salvation. Ipart and parcel ye package. Sadubeka saziwe ichurch like libona lokho into uyadubeka uthi ungafika esihlobeni bethi uthi ungene ekhedini abantwana bethi fakana amanzi etiye sifike khona pha sana 30 years yadla ndawo zonke uzumuntu esithi yena yakwazi umama mwazathi that day ngikhumbuza wathi na uyakhumbula ukuthi usasewe ngathola umsebenzi okay ngakho maphepha amalembu lana ebhalwe reserve bank bana sawukhumbula ukuya le mali kubo okay uyabona so ngisebenza kusenjalo umsebenzi ngishayisa masinyana kuyipeace job ngathi sasibuthanisa amalembu nalawa sibuthanisa amalembu nalabhalwe reserve bank abe maningi singachayisa ngasebenzele entumbani lo mkami sesithathana sihambe phela ngalithandana sasihambe erenkini ngenyawo sithu sihambe siyathengisa amalembu nalale erenkini abhalwe reserve bank of Zimbabwe sifike erenkini sithengise singathengisa erenkini ngathenga sesibhekisa ngenyawo okay wayisala phana khona ku6 sifika uphana lo mkami sesenza igrocery yamalembu esiwathengisile alenzwa 22 years. Lokho ngizalitshela khona uthina amen. Amen. Semvala. Amen. Khathi sihlale town. Yabona inkhuluma senza. Khathi sihlale emahachu. The Lord. Yes. The Lord. Delivers. Kalapha sonsuke town. Sesihlala ngathi bantu. Sikhathi ikhombi sifulathela ilanga. Salifulathela ekuseni. Selifulathela entambama. Uthixo mayideliver kafuna utshiswe ilanga. Alenzwa. Lord. Yes. In the fullness of ngathi mina count 22 angazi ukuthi uncount ngakho. Bathe ngitshela khona the Lord delivers. The Lord yes. Abantu bahlala besithi mama sure yanga litshela abantu ukuthi lihlale emahatshula kunezinto ezingcono khona phasole ngihambela uvivi izafika libatshela ukuthi selihlale emahatshula mina kulabo ilanda ngathi hayibo kuya ngokuthi wayenzelwani yekele ilanda ngasuka entumba into encane leyo asikakhulumi ilanda ngithe mina lo kuya ngokuthi wenzelweni yekele ukucompare nxa usudiliviwe kuya ngokuthi uvela ngaphi wenzelweni ngathi mntana makulanda emahatshula ngasibe ngani ilokitshi kodwa kusalayo ngigadele isithunzi hayi badlala into ekuseni ngizokuqinisa ekuseni wait upon the Lord zinengi inhlupheko zolungileyo kodwa inkosi le iyakhulula Jesu ngimalizele kahle ekuseni sesikhalitha edrobheni sikhalitha lokho Nthembu ngibuya lapha kwesikhathi lo mkami sisuke elokhuze sithole sibuye ema-area lawa aqalisela kubo kuthomba ndo kubo hayi ngapho kule flea market ejayelekileyo village siyale ngithi ngambona into selokuthi kumsindo
phela usuka lapha usiyale awusuzothola abaqondwana umuntu abaqondwana abantu bandoka fethu uqalisa lapha econference yethu usiyale kuwasithu. It's just quiet. The Lord, yes, the Lord deliver. Auntie can solve it to the malobiji. But never say it's just two words apart. We have one way to do it. Hey, where's the name to Lima when Zelena got sweet pooping on the Sokolegi? I was just with Jeremiah 29:11. I've got better plans for you. Plans not to harm you, but to give you hope and a better future. Just give me strength. Give me power. Mrs. Nyatangu 22. You know what I was? Could be 15, could be 10, could be 40. But I just want to feel what it goes. You deliver. If that is your prayer, Pagam. Selamtatas. Pagam selamtatas. Limali busise kuseni. Limali enzele kahlali busise. Limali enzele kahle. Inkosi kayilibali. Ikhona bakithi. Usathana ngabe kutshela ukuthi umlimi kasela ndaba lawe. But our God delivers. Our God, yes, uyezwa. Akuna ndaba ukuthi isona isinganani. uNkulunkulu phakathi kwethu kulezethekeli. I want to make a call phakathi kwezethekeli. Uthi Nkosi ngilapha njengesethekeli. Sengihambe ngabhoda ngadinwa. Sengizwile ukuthi uyinkosi ekhululayo. I need you in my life. Ngiyakudinga Jesu. Ngicela ukukwamukela njengenkosi lomsindisi. Sikhulume ngokuthi umlimi uyakudeliver. Akuzwe kuphela nxa uvumelana naye. Khona yini isethekeli ekseni? Raise up your hand. I want to pray with you. Ayikhona isethekeli. Ongaba yi1 nje. Kodwa umlimi nje uyakudeliver. Ngicela nama ngikhulule. Njengesethekeli. Nkosi kwenzele kahle dadewethu. Ukhona omunye? Raise up your hand. Othi mina ngilapha ekuseni. Nkosi kwenzele kahle mama. Nkosi kwenzele kahle ukhona omunye. Oyisethekelo othi is that Lord delivers. Ngicela nganchiphaki. Nazani izandla. Ngicela useceleni kwakho umbamba ubuye la ekhaya. Sikhuleke ngawo. Ngicela umbamba. Nkosi lenzele kahle. Oseceleni kwakho mbuyela lesethekelo esiqhakathekile. Esifuna ukuthi umlimi asenzele umusa. Nkosi kwenzele kahle isihlobo sami. Mayindase sondela. And the group may come up front. Izokwamukela abantu abanikela impilo zabo kuJesu. God bless you. Ayikhona eceleni kwakho phakamisisana. Nkosi kwenzele kahle mama. Nkosi kwenzele kahle. God bless you. Come up front. Nkosi kwenzele kahle. God bless you. God bless you. Sondelani ngapha. God bless you. God bless you. God bless you. Kono munye. Hayi Nkosi kwenzele kahle. Mulunga kulaliseni wakithi mama. Mulunga kulaliseni. Thank you. God bless you. Nkosi kwenzele kahle. Hayi Nkosi kwenzele kahle bandla lithi bakithi. Our Lord delivers. Our Lord delivers. Nkosi kwenzele kahle. Nkosi libusise. Hayi Nkosi yenelisa. Kono munye osele. Nkosi kwenzele kahle ekuseni. Ibandla lithini bakithi? Nkosi kwenzele kahle ekuseni. Phakathi kwethu angaba khona ukuthi mina ngeke ngakhona. That's why homecoming lapha. Kunanguza kwaJesu. Nxa kuthi homecoming umuntu lona oke wahlala lathi. Ngeke libone ekhaya lapha. Umuntu uyahlala nabazali. Ahamba athi usazama impilo. Athola ukuthi impilo isenzima sefuna uphenduka ekhaya. Akuna muntu oqotsha umuntu ekhaya. Ukhona ukuthi mina ngeke ngakhonza ebandleni khona la. But ngenxa yesizathu lokudunda. Lokuzwa nje mpungu udunda nje. Ngaphinda ngahlala phansi. But ngifuna ukuvuselela. This is my day. Today is my day. Ngicela ukunikela impilo yami kuJesu. Ngicela ukunikela impilo yami kuJesu. Kabutsha futhi izwi lingamukeli. Xa ikhona njalo raise up your hand. Xa ikhona njalo. Wethu khona apha eZimbabwe phandle kwelizwe. But nanti thuba ekuselela ukuthi ngicela ukuvuselela. This is my year. Next year ngifuna ukuvuselela ukukholwa. Ngifuna amandla okuvuselela ekukholela umuntu omtsha. Xa ikhona umuntu omdala raise up your hand.
ukhona ilasetendeni khona ngapha xa bekhona abanikela impilo zabo raise up your hand lanxa ulilungela idala odinga ukuthi umnyaka uphela unikele impilo yakho kuJesu ukhona yini kuseni uyavunyelwa asikubuza ukuthi ubunga akunanto lelungelo lokubuza umuntu ukuthi ubungapha kudingani usenzani but you want to dedicate your life to Jesus ukhona lungela idala usiwenzele kahle Nkosi kubusise Nkosi kubusise abantu they need a second chance in life. Thank you so much. God bless you. Asenzile ngiyavuselela abantu bakithi umuntu omshotha hayi indlela zami zidinga izulu. Hayi mina indlela zami zidinga izulu. Mina vele xa izulu lingasangenelanga cela umlima ngenzele kahle umnyaka uphela. Nkosi kubusise. Nkosi wenzele kahle. Ukhona ino njalo. Ibandla liyanikwa i-second chance. Ibandla liyanikwa i-second chance. Uzabe isihlabelele ubhuti lapha. Okay. Khona yini ngabe senze i-call besihlabelela abafowethu usindiswa kwabantu kundiso nami ngabizwa khona phakathi kwabantu asibuza ngathi umuntu njengami uyasindiseka nami ngikhona ukucabanga bathi ngilapha la msengibiza bani amen kuJesu amen limkala ndaba ukuthi uvela kala ndaba ukuthi unathi njengu kala ndaba ukuthi uke wanatha ama drugs uke wanathi uke wabhema uke wathini is a God of second chances. Amen. Khona umuntu omtshoda hayi mina impilo yami ngicela ukuyinikela kuJesu. Hayi mina ngeke ngakhonza but ngicela ukuqalisa kutsha loJesu. Mina ngixoxa loJesu siyazwanana. Ngifuna ngiqalise kutsha. Ukhona yini? Ivino isethekeli umususa khona. Ivino lilungela idala umususa khona. Umususa khona. Aningi abaphendukayo la. Aphenduka kodwa nganakucaca. Anti abanye baphenduka bebancane into evangeli abangana bayiqedisisi nanti thu etendeni khona ngapha phela indlela ukuyi kneel down to pray my brother when things don't seem too well for you the Lord will face your problems and He'll speedily solve them all. Kneel down to pray, kneel down to pray, kneel down to pray, my brother, kneel down to pray, kneel down to pray, kneel down to pray. Kneel down to pray, my brother. Kneel down to pray. Seek ye the Lord while He may be found. Call on His name while He's near. The Lord will heal. You want to amen tonight for Jesus. And He will speak because our God answer all. Our God delivers. Seek ye the Lord while He may be found. Call on His name while He's nearer. Kneel down to pray. Kneel down to pray. Kneel down to pray. The Lord will hear your questions and He'll speedily answer all. Take time to search the Bible and all life seems to well for you. The Lord will lead and guide you, and He'll make you stay afloat. Kneel down
down to pray. Kneel down to pray. Take time to search the Bible. Kneel down to pray. Kneel down to pray. Kneel down to pray. Take time to search the Bible. Kneel down to pray. Seek ye the Lord while he may be found. Call on his name while he is near. Kneel down to pray. Othi kunezama indaba zidinga uJesu. Ngicela ukunikela impilo yakho uJesu. The Lord will hear your questions and he'll speedily answer all. Seek ye the Lord while he may be found. Khona yini? Call on his name while he is near. Nikela impilo yakho uJesu. Kneel down to pray. Kneel down to pray. The Lord will hear your questions and he'll speedily answer all. Amen. Siyabonga ibandla lethina. Siyabonga abanikela impilo zabo kuJesu. Nkosi lenzele kahle but as we pray enona nokuncengayo ngomoya oyingcwele. Ungenziwe lokhona inhliziyo yakho. Ngoba ikusasa kasoyethu. Never postpone your salvation. Ungasibonda ungasidli. Umlimi nxa isefuna uyasibonda. Kodwa uthi uyasiphawulula ungasidli. Umlimi athi hitherto shall thy go no further. So nxa sokunjalo umbuzo wami ukuthi impilo yakhe yabe ngaphi. So as you are going to pray ungamatsho uyalapha phambili. Uzonikela impilo yakho kuJesu. Maqeda ukukhuleka usivalayo uzahla sivalele babo ingcwele ohlala ekhaya ezulwini. Moya kaZakhariya lo moya kaElizabeth siyawucela. Moya ukugugela echechi. Kanxa kunzima singagugubanga asizwe iBhayibheli sithi Elizabeth lo Zakhariya baguguba babe ngalamntwana baguguba babe lokubalinda in the fullness of time wabanika. Sicela umoya wokulinda. Kulutshwana ukulinda kubazalwane siyaguguba sikuhlanganise sikudilute njengamazowe uthukuthele at the same time namhla sithi the Lord hears. Kodwa siguguba siqolele kuseni sifundise ukulinda in the fullness of time izinto uyazenza. Siyabonga mlimi othandekayo. Xa bengikhuluma ngemaHathula bengingakhulumi ngami mlimi. Hayi indaba vela ikho kumaHathula. Indaba isekuthini wena uyaphendula ngesikhathi esifaneleyo. Avumi usathana phakamisa ukuthi kuhlalwa eThawuni kuhlalwa ngapi akusindisi lokho. Bekuyindaba kuphele kutshela abantu ukuthi 22 years sahlupheka kodwa kathesi umlimi usithwele wasifaka lapha esingazange sicabangele khona. Bengatshelela abantu ukuthi bazwisise ukuthi wena isikhathi singakwana uyabusisa umuntu abathakathi bekhona uyabusisa umuntu izitha zikhona wandla litafula izitha zikhona aso anti ovalela ukuphumelela kwethu hayi uyasibusisa ekhona loya usiphakamisa busisi bandla lakho baphakamela abantu abakho search inhliziyo uZakhariya wakhulekela uIsrayeli eyisimumumu izulu lezwa lathethelelo uIsrayeli abanye basozi bakhulume balinhliziyo njengencwadi namba babuye phambili balinhliziyo siyakudinga ensukwini zokugcina sibusise njengebandla lezethekeli dumo lonke sibisele kuwe ngoJesu siyakhuleka amen amen sivalelayo asikhuleke nini baba osekhaya ezulwini ngcwele lothando nomusa siyazehlisa sibabaza sibonga for this wonderful and powerful experience
Your word has been shared. May the effect and the impact of this word stay forevermore in our hearts. Nkulunkulu ngiyakhuleka ukuba may we experience the liberating power of the truth, the sanctifying power of the truth. Sisuka lapha Nkosi sibe ngamaKristu awuqobo. Khipha hypocrisy, khipha ubuzenzisi, khipha konke imimoya yamadimoni ebusango sebantwaneni bakho. Siyabonga ngoba ngemva kwenkonzo lo I believe in the name of Jesus ukuba inhliziyo zethu zibe shifted, zibe touched, zibe pricked. Sikhulekela Baba the power of the Holy Spirit to abide with us, to guide us, to hear him speak to us personally, sharing your mysteries to us personally. Usisi ncekukazi yakho isebenzisileyo Baba, she is a testimony esiyibona ngamehlo. I pray Lord ukuba mvikele usathana ngamtshontshe. May she move Father from strength to strength, from faith to faith. Sonke njengebandla nabahlabelele one day siyafisa ukusekhaya ngoJesu inkosi yethu siyadumisa. Amen. Umlimi akusisa ukufunda kimi. Ngithanda ukubonga ibandla ngepatience esiyitshengisileyo. Sisiya kulunch kathesi, ukudla kulungisiwe. Singaphuma phandle bazasincedisa siye ngale lapho esizazincediswa khona. I-program iqalisa ngo-2 o'clock. 2 o'clock ngenxa yosidlela lapha asilasizathu sokuthi sidelay. Kuyasheshwa nje indima athiwa ngabalati siyabona. Thanda sisebenzisa hymn number 179. Bheka umyeni lapho such a powerful sermon. Jalegrani ndikhuthaza ngithi hayi awubizozwayo emini akukamwe anowa. When you listen to these Zambians, they all sing as if they were born by one mother. All the Christians. It's amazing. So 179. Umlungele umyeni nangayeza. Umlungele umyeni nangayeza. Beka uyeza, beka uyeza bo. Bindele umyeni yeza. Beka umyeni uyeza. Beka
sesonke